Yes, mugamu chapa gayana mukamori amani Rose Bantan Jimzoro Chiboya Maxudi Junior nabacho tuze tuwawe biti ebiva entertainment industry ya Uganda ebiva kwa retail au nakulale tukuletende mu muntu mulalo kujjako couple ibade chasizo training Kampala ya body plan wa mune mwana muloko baita Shera Gashumba au tokera no ebintu byatabuse Shera Gashumba nego plan Shera Gagaba kumulwanyo kwanti omusajja yabuddeyo na deleting efanyi nabi abadde na ku Instagram nam blocking gauli wa Instagram Twitter kusani Facebook n'ebikutu ebirala gwe tomanyi ya social media body plan ya blocking ze Shera Gashumba ngeta bwe bakuchira tikako kwanti Shera Gashumba abadde okutana abasajja abalala ngatacha omusajja Kitiibwa goma obukedde asira mu mwenge abira atamira all the time byabako n'ebinyiza mwana mulezi gwe bayita body plan nasala okubanti ayagala chita nga moloke togera sawa zino chika okubanti God's plan Shera Gashumba bada kutane fik pamaika mpukutu nga bageza okubanti ba reconciling nga bewako basanzo muntu wa wansi God's plan achitegera nagama no way there's no way we can move on we can move on nga Shera kole bitu kwe bitida abantu na mazoya kala mukubamu ngo celebrity ari gambaro yakala mubukira so nabachito God's plan no Shera tumulemu tukite tujja kwatagana mu episode edako bobango bachagala abavuka bone abo yagala bate banje yo nenjeri abo bobera ngo sibango wana bate yagala ze God's plan nawe kitaka sente Shera yali nyewe gaba tachafuna kasente sawa zino Shera nenyuma jali musawa zino bamuwanya no mubanja ensomala kubanti tacha ina God's plan jukira ku NTV agenda yoro ayagadde ubanyu kwantu mulimo bafuna mu buzibuzibu tachafuna kasente ngabe yali akafuna mujukira ku NTV dabiti nti bali bafuna ko bachazaba ibi bafuna mwaka sente naye kati sawa zino Shera taina wajja bulungi kasente so kati alimukeke ira God's plan akomewo mulamu we ganaba tugenda kubanga tukatusako mu episode ya feddako Shera lwachi abasajja bamulekawo yesanje kyafuna shachi basajja bachibanze ayagala bayana mulo bafiki nawe tugenda kubera tubakumenyera mu maso awe bali kumira ku mukutuba utazo kubera muganze Kampala yakana mukamori we kumira ku mukutuba fe 24/7 tunaba tukuza kwebye jawole bya kamsikane tamyizo Richmond Maxudi Junior bye for now.